Ibu, kasih tapi ya. Nomor ibu, gagal sakit diabetes basah. Diabetes Basah. Basah. Basah, Bu. Basah. diabetes kering ini. Kering ya kering. Kering. Kan awam medis ya. Diabetes basah kan. Kering iki. Udah nek gemuk nek basah gemuk wong seri-seri Gus nek kering ya pengaruh nek kering ya Pak Ibu ning lukane hari Mama ngaji kurang enggak? Tapi kalau selawatan gitu kami bukan ngaji ya. Selawatan suwun pol. Yang gitu deh. Insyaallah Bu. Ini loh, mon, selawatan ini diurung tok wae. Cara kendaraan itu bensine, utawa oli. Yang ngaji utawa golek ilmu mesine. Lah waktu selawatan kok gak pakai ngaji ya padha koyo wong ngetan wong nggawa muni karo bensin. Kanggo mobil. Jadi sing diberkahi apa lho enggak ilmu iki gak gitu. Jadi panggah sithik-sithik ya. Ngaji pakai tang sithik akeh. Ini mah cara sok sampean wis tuwek iso ngirim donga pakai kampung. Itu lho, Mas. Apa surat-surat kan dia apa? Pakai apa berapa? Apa Bu? Oh, mereka apa? Falak binas apa? Insyaallah apa? Tapi jaga pakai surat pendek. Jaga diwaca surat Al-Baqarah. Mon, nggih. Mon. Tidak jahat. So, Bukan apa Bu? apalagi surat apa? Anas. Nama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, banyak lagi. Biasanya di bahas kan kayak gini. Dan Anas sampai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pulang beberapa binas, malikinas, ilahinas, insari waswasil wanas, aladi wasusuki sudurinas, minal jinati wanas. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang beberapa falak, min syari ma falak, min syari fasikin idha waqab, min syari nafasati fil